Ita, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Bintong, agsagana ka, tada papanan tayo intong bigat. Sa dinaw, angkal. Agbits tayo, hintay mamat ag-relax. Tapno, may relax mo ti panunot sag paminsan. Sana puro trabaho. Ay katwen angkal. Kun tapno makapasyar ka man mat, Bintong. Ipasyar da ka man mat. Wen angkal. Oray, di kanto agbalo ni ti bado mo. Tagumatang tayon to iti bado iti papanan tayo. Ha? Kat wen angkal. Wala. Check upom to nga raw da na yung bagtaylugan. Wen angkal. Ay, wan gayam. At to yun ti swildom. Pasensya ata, medyo na-delay. Okay lang angkal. Bentong, isadeng mo man iti batog ti store. Gumata nga kiti danom tani mawawak. Wen antay. Ala, Floro lakay, kuyugan na kagumatang. Sige, bumabata nga ro din, Dura, baka... Ay, na. Ay, makaginawa pa iti tawa na kainom. Wan nga raw, baka... Nan, lukatam man tapit sa ta, mangantaman, ay mabisina. Sige, mabitlaeng. Agday ta, nalukatanen. Mayat to'y plibura pinili, baka... Mangantan. Sagay sa dalay ti danom ti ginatang da. Naimas. Kun di da pa iyo format ti kan kaninda. Mangmanganda. Naimas. Mabisbisinak dita. Mang kalaeg lakay. Makain ino kumakon. Ay, di dak pa ikan. Uray danom la kuma. Si Kangay, Bentong. Di ka bumaba. Di ka mapan gumatang iti inuman kan kanam. Di ka mabisin. Inkamat gumatang iti tanom kan merienda ma. Ta, intad kumatan ti swildom ka anakan. Wen angkal. Inak gumatangay. Agluto ka pa yan niya, Bintang. Sakan to aglangaw. No, malutom amin na balon tayaw. Sakan to mapanaglangaw, anya. Wen angkal. Floro, lakay. Intaglanguyen. Ay, wan, bakit? Intan. Mala, agan anus ka, Bintang. Taag shopping tayo to no malpas tayo nga aglangaw. Adda na pinta sa pagshoppingan dito ang lugar. Sige, agluto ka. Tala sa bali a pagtrabahak. Panawa kong daw litag. Grabe mo, ti pampamayanda ka da tao. Diyay laag namnam ay tamuda. Ipatrabaho da amin kanyak. Oray ko ma, no dakkel ti sweldok kadakwada, kas driver da. Ngam nagbasit mo't nga raw. Ay, kunada, umay kami ag-enjoy. Ngam isuda mo't laang tagin-enjoy, kan agre-relax. Tamabambanugak mo dito niyag trabaho. Gumatang tayo iti short pan kan badom. Saanan antay, tag tip-tipidak nga main. Diyak kaya taggastaws. Ay na, di ka kadagdanag. Da kami tagbayad. Mangpili ka niti may sa short pan, kan may sa t-shirt. Agyaman na kantay. Oh, daytoy ti kayat kaw. Nay, sagmamano day ta. Nan, kita man ti tag price na. Adtoy antay. Ni, 400 mo ti t-shirt. Nangina. Ha? Dito ti pagpilyam, dito'y baba. Sagsasanga laeng dito'y. Ganda iti short pan. Sagsi 50. Dito ti pagpilyam. Ha? Ala, agpili kan. Sagay sa laeng, wun. Wain, antay. Ang sige, mabalin mo't kidya mga laka dita sagpo 400 a t-shirt. Basta may sa laeng, wun. Wain, antay.
Antay, awan mo tay ginatang yu abadaw. Anya, langik kam. Dito'y matlalugan, antay. Apay, pinanawa maya tulugan itay. Wan ata, binaunak ng angkel iti agim matang. Ay na, ay tinakaw da siguron. Napukaw amin. Saan, antay? Diyay laang sagpo 400 tinala da. Anya, ay sayang. Ay, wan nga rod, antay. Sayang na talaga. Simbangpot kay magaya man na nagpasya rin san bentong. Wan, insan fimya. Kahit kumusta ti pa nagpasya rin ay. Nag-enjoy kayo umutlaang insan. Nagadumot ti post niya antidura ti Facebook na. Iso da lang ati naginjaw, insan. Ha? Tapay mat. Kadwada ka mat. Makabandog matagmanihaw. Ay, one matkit di Ang at least nakapasyar ka. Kan, impus mo ng tidura jibado kan short pant aginatang na para kan ka. Anya? Kat amom ti caption na itipos na. Anya nga, insan. Regalo me iti kaanakan mi a driver me. Ha? Ingatangan me iti bado na. Kunana. Anya? Ay, una yan. Abay, masapol aya mapanda ipupusti kasta. Ado nga ro di nag-comment. Sana all kung kunada. Umapaldakin ka tayong gatangan da kay tibadom. Nuamok lang kumakasta. Diyak ko man inalala da diya pa daw. Ha? Day takot sagsasagasot kan sagsi 50 ti pupusdan. Ha? Kasta lang ti presyo da gijay. Wan insan. Ay, sana pa'y impos nga rod. Napukaw pa ije maysa. Napukaw? Ay, mimpopos na pa'y lang around. Ngarod Nakapukawan na nga eh. Ijay mo't lang Addan sa kano nakastruk iti lugan. Ta saan nailak. Anya? Ay, sayang nga rod Jay pa'y mo't kurkurson hadak tinapukaw insan. Anyan? Ipaspasikat man la daan ti Facebook ng gatangan da kay tibadom. Ngam napukaw mo ti daduma. Sagsasangagasaut kan sagsisingkwinta pa. Nakay, kita manday tuy. Ipadas mo. Ha? Ay nangalaam nga di ta apantalaod. Napintas may. Inalaki jay nagshoppingan tayo. Sa mamanuday tangay. Awan, libre. Libre. Asinaw tinangilibre kon ka. Di ka nadlaw, wajak binayadan. Ha? Impalaran ko lang ay balaybay dito abagak. Sa akrim wariti pagtagilakwan. Gamsanda mo tanadlaw. Anya? Nalaing kamot gayam nga gilibas bakay. Katwan na, sakpay matikunam. Bagbagay mo lakit di daytoy. Mala, ta isuot kon to no bigat. Papanam no bigat. At datin darak akasar, bakit inakagpakita ta kababain mat no paayag ta awis da. Umayak mo't. Ha? Agad sika ano sumurot ka? At damat kitilugan. Mapantang araw. Nakasaganan tilugan, bintaw. Mapantayaw. Uy nanggal. Ha? Ti insuot ni Uncle Labadaw. Kasla, iso mo tinapukaw at t-shirt ko ginatang may kinantay. Ay, Bentog! Apakas tauna panangkita mitibado na angkel mo. ha? Antay. Kapadpada na nga may ginatang tayo at t-shirt ko. Agad, gaputa kapadpada na. Atapo mo nga isuday ta. Ha? Ay, saan mo't antay? Kat no sagay sa kayo iti ginatang ko. Isungagpada kayo. Wara ka mo't ngamin, iso napukaw. Pinukaw mo mo't jay sagpo 400 na ginatang ko. Nagninapay mo't nga rod. Ha? Nala, di mo kita-kitaan tabado na angkel mo. Agmaneho kakit din. Tayintay makipangan ni jay kasara. As usual. Adda aklat tamanin dito'y lugan na mangururay kada angkel kan antay.
Nabilang mo't lagayam ti sumrek di ta restaurant kapag kasaran di tindaran da. Iso ajak nakastrike. Ay na. Itayak pa mabisbisin dito ayan tilukan. Didak pa'y malagip nga umay kitaan mo da angkel kan antay. Ay. Inak man lamang kita niti mabalin ko apanganan. At dapay matkidi kwartak dito ya. Isom, ti paggatang kaw. Bentong, ada ginatang ko sapatos mo. Ipadas mo. Ha? Ay, mabitlaang antay. Up. Nay, Oh. eksakto mo't gayam. Medyo nalawlaw antay. At da basit allowance na. Ay na, silsilam tulangan iti kapas, no papel, no iso. Basit laeng mo't. Antay? Ket, anya ti bagam ngay. Thank you, ante. Kasta surwam dag thank you. No, adagatangan mi para ken ka. Taman mano ti amo, akas kada kami. Ngay gatangan dati babaw nanday ti kagawaan. Uwan nga rod, antay. Kasla, daan da ito ya. Wag-wag ka di da ito, antay. Uray wagwag, ta original. Ha? Anan ti brand new, no saan mo ta signatured. Uray wagwag day ta original. Kita mo ti tatak na tay sikat na brand na ita. Kan uray wagwag, tanangin Ha? Amom no mano ti pinanggatang ko. Mano nga, antay. Sa nga ribu. Ay, nagngina mo tayo. Kat daanan, antay. Nangina, ta branded kat nga rod. Uray daan, basta branded. No, gatangam iti brand new ti kasta, 5,000 day ta. Isungag yaman ka, makasapatos kay ti branded. Ay, gayam. Di mo mampay ikatanta sapatos mo, ta picturak man pay. Ha? Sige, agpwisto ka. Kasta. Up. 1, 2, 3. Aday ta. Mabalin mo nga ikatan. Agtrabaho ka. Bintang, kalakan. Inggatangan kay t-shirt pan mo. Ay, thank you, uncle. Ay, wanam day ta shirt pan, ta nangino day ta. Ha? Sagmamano nga, uncle. Sag pa 500 day ta. Nay, nagnginan. Ay, katwan mangtudak lang arodan na lakapay. Tay nanginan tapno di mo matkon ko na. Uncle? Kat, anyat ibagam nga Ha? Thank you, uncle. Welcome, kanakan. Hawan mo't siguro ti makunam kada kami kiniantem. Tasan kami mo't anaibot. Naparabor kami ngagpadpada. Sana ya. Le, wen ko nam bintang. Wan. Uncle. Tanuan niya ti kanan me kat kadamay. Kanuan niya ti balor ti badom isumat ti balor ti badom. Sana ya. Ha? Wen ko na muna. Wan. Uncle. Insan, adamam mo timpos ni Auntie Dura ginatang nan para kan ka. Ha? Anya nga impos na, insan? Jay sapatos maginatang ni Auntie. Kanja ginatang ni Uncle Flora short pan mo. Ha? Pati presyo, ingkabil day jay. Anya? Jay balor jay sapatos, sangaribaw. Kat jay mat short pant, 500. Detalyado si ka. Ulbud daki di Kunada sa nga ribo di sapatos. Ngam nakitak di price na ita ayan titapan na. Sangag asot mo't. Anya? Kantay short pan. Saksi 50 laeng. Ni, isu mga agpay so day ta jay impos ni Auntie a short pan. Day ta inusar mo. Sagmamono day ta ako nam. 50 nga road. Ni, kat sa kunada 500. Ha? Kuslo di mo mo ti style da uncle kan antay. Ibagada sa nga ribo ti 100.
Nayunan da iti may sa asiraw ti presyo ti gatangan da. Ay, una yun? Di dalagbay ni tikas di nga raramidan da. Ipaspasindayag da nga gatangan da kay ti kawis mo. Ibagbagada pa ang inginaan na kawis ngam saan mat gayam. No adala ko masabali a pagtrabahwak. Pumanaw akong iti ayan da, insan. Nagriga mga ruti sumapul iti pagtrabahuan itan insan. Nang runa kadatangawan nagadalan na. Ay, uwan nga rot Iso nga anusak pa, insan. Naimbag to lano adda sa bali a pagtrabahwak. Ay na. Nabsuga ka. Ay, uray siyak nga rod, Floro. Naimas di sindata dito yung restaurant. Ay, wen. Anyat ka na ni Bentong ngay. Mabisin lakit di day jayan nga gururay di parking lot. Di mo ko na take out ka. Ay sayang ti kwarta. Ket, anyat ka na ngay. Yalam na tan iti subsobra iti restaurant. Tadya man At na bati at taraon iti bangir alamisaan. Ay, nagadupay lang na Inkalaan ta isupot ta. Aniya? Daytan, titik out ta ka ng jika nakak. Ha? Ay sus. Nakitak tinangan itay dita. Nagdugyo tamangan. Inamamulan na pa'y amin nagitakar niya na bati da. Kate? Ni Bentong matimangan, si Kaya. Ha? Ay sige, mabitla nga rod. Inak dumawat iti supot da dito yung restaurant. Surutak man da angkel kan ante dito restaurant. Nagbayag da. Mabisina kon. Ay. Dagi chay tamat kaya man. Timakderdan. Ni. Imakar ni ante ti bangir alamisaan. Isup-supot na dagiti today ti bangir alamisaan. Sa bali mati lamisaan ang nagkapon da. Kanin siguro ti aso di isup-supot da ti customer. Urayik ida dito yan. Adtoy, Bentong. Kanam day ta. In-take out may parakan ka. Di insupot damot iti bangir alamisaan ti bagbagada nga in-take out da. Ne, awata moon. Ta, mangan kan. Adto yun. Ta, inak managpalas. Lukatak man na ito. Tultulang matag ito'y. Adamot natin na. Ngam, adain na po na. Adamot lasag. Ngam, basay. Naglukon da gito'y akabalay. Anyat pagkitkitaan da kanyak. Asaw? Kanan ti aso mo tayo. Amukon. Jak ibulun da ito Iduling ka. Nakaluto kan, Bentong. Mabisina kun. Agar mo sartayon, Bentong. Wenangkal. Antay. Agar mo sartayon. Nakagawa pa yan. Mangantayon. Nay, anya ngay deta inda sarmaw. Pinaglalaok mo matitultulang. Nateng kas katain na po yan. Wenangkal. Indadang ko tayo in-take out yung akanak ko ma. Ay, nagloko kan. Anyat pagkitkitaam ka na kami kinaangkal mo. Aso. Kahit, da kayo ngay antay, angkal. Anya mo ti pagkitkitaan nyo kanya ngay. Ha? Nakarkaro pa'y siguro ng maasaw ti pagkitkitaan nyo kanyak. Agul-uli mo kaklaan, antay, angkal. Ngam aglablabos kayaon. Ket pasensya kayaon, no inaramid ko ti kastaw. Takayat ko lang iparik na ti parparik na yo kanyak, antay, angkal. Ala, padasin yung ipaunag day takas lakanan ti asaw. No anyamot ti marik nayaw, antay, angkal. Ulitag tagkid daw iti dispenser kada kayaw, antay, angkal. Ngam kayat ko la amang rik na kayaw. Isong inaramid ko ti kastaw.
Ket alag mo tanda ito agun daway nga agpakada akon kada kayaw. Ha? Ay. Apay ngaya pumanaw ka. Asino nga iti kadwamin? Pumanaw akaw nantay. Tadan sa balya pagtrabahwak. Pasensya ka, no, at di mo nagustuhan nga naramid mi kinantay. Ay, suray, kaanakaan, kahit pangasim, di ka kumapumampanaw. Ay, awan ka duwa mi kinantin diti balay. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami.